Good afternoon, ma'am. Ngasi day hawraga mo newspaper se newspaper analysis tawba hawsarage ko. Newspaper ngasi ki date 4/6/2026 ki ko newspaper se ina khara khangkalaga tawre tablet tawbani na yamna kano su ide yamna phajana tawba su ngamde ba mande ko but tawda boy ngamna ba tawsarage questions khara analysis tawsi ko hawsarage ko. Recheck order over discrepancies in census 2027 data. Kogi census husi tawri dana 2027 ki hawgre ko. Census ki first part hawgre second part hawdri first part hawrpa matam sida kogi kogi government ki data khara hadi hana degi hawraga kogi static national kogi ministry of statistics and information hai tare ko adu duna khongkat pa data sing lai dana hadi national kano survey me ama tawi dana ko NIS kumba dagi adugumba data me ama khongkat duga husik census na khongkat leba data siga manarakta hai tare government ni hana degi khongkat kiba data siga husik khongkat leba census ke data siga manarakta dagi kogi supreme court na kari har kanda kogi khena using do amuk nauna amuk kai hadi amuk nauna amuk recount tawu amuk khena hadi kena tawi basing do hadi lali basing do ko amuk reject tawu na har pagi kanoni ko census ke data sing do ko Supreme Court na asked by senior official ko senior officials in the sorry ado census se husik phone iba census na kari data sing maru oina kari data sing maru oina la na pirak pagi har matamda kogi often defecation gumba adagi fill uses gumba adagi LPC connection gumba hanadi LP connection loina mak laire often defecation free oire adagi fill fazana use tawre ko le kan hairam bani husiki mo kador ka har kan madu do census se thiba matam sida ka haini pause adi laina mi prasa sing sika pause pau phawna da bagum ko census thiba matam sida information se lana pirak pagumba ko adi census thiba matam sa ko imung sida lai halase ko imung sida census thiba mi ko thiba mi se la kan mi ko thiba mi sing sina nangi si fangbra gas cylinder fangbra adu fangbra da fangbra hang matam sida adudi phangi hai rogadi moin hai siko phangi adudi phangi hai tare gadi koina welfare trip aina ko sai sa hai se welfare trip hai bedi kaino har kan da ko gi sida karigumba ai se phangi hai ko kitara gadi karigumba ai se phangi hai tara gadi he na phanga gadi cancellation to bigidra ko aina phangi ko se he na phangbra ko ai masana khangja da ba awareness ya wachaba ai koi mungda gas cylinder ani phangi hairaga phang akoi mungji gas cylinder phangoi da imung oiram tara gadi katat bigidra kan khanbado adudani welfare trip hai siko isana isagi adi phangzari ba poche isana welfare system se kataw bigidra aina thajabadagi adi admana khanbadagi praja myam dikchana seng haida bai tare census se tawbam tamsida adugumba oigadra sine ba ko adudana government government haise amu hanna thiu haibane sida so koi government ki patagi soiba kra sulai ba ko koigi government ki patagi soiba kra sulai kaino har kanda moina data khomba matamda data se amna ariba data oina khomba ai tare ko hujum si data na tabada ariba data oina khomba madu data to digital data oina thamani aduga hujik census ki khoma issue census ki khoma issue ka doba census issue digital data oidoni na tra census ki digital data oibani na adi khuda ka check tawre khuda ta khonka leba data siga ai government ki data siga manabra ana khonka ki data siga manabra ko census ki data ani se manada tar ka di government hana di thabak ai thabak fazana tawde data da kala sentok semjin tawdana leire haira ka draina pakhata adu gumba phawbagi neba amusu government na asi se check taw amana check taw reject taw ka hai se ko recheck taw ko census sa khonka leba data sin reject taw government na hana leire data sin siga hujik census sa khonka leba data sin siga yam thina khetnare amu reject taw na government ki official sin amu reject taw bai wari ni question amaka khumji ko census of India se kamai to bono adu ki matang ni ko Indian polity ki question ni yam simple question ni census of India se kadoba which can consider which of the following: the conduct of population census is a subject listed under the concurrent list of the 7th schedule of Indian Constitution. Ado sidagi dum sigi stem as pawa tanda akoina adu khangi census se kanana tawbono na census se kanana tawbono koi union government na tawbani akoi state government na tawba tagrabra state government na tawdi ko state government na tawba yade census se adu dana state government na tawdabani na state government se consider tawroiba ko state government se consider tawroiba but koi concurrent list koi taragadi concurrent list dedi kano both union government or state government ani magna tawba yaiba aduduna census of India se concurrent list ta chandra haragadi chande ko sisi malala ni kai haragadi state government na tawba yada ko hoiba dudum khanga mani ko information da yemo tan state government su taw ko aduduna first statement lala ni next modern census in India is conducted under the legal framework of the Census Act 1948 Census Act 1948 osmana ka census Act 1948 aduna ka hairam ase adum chumadam ni ko ek ki matang na pirama ba ek ki sahi ka pirama ba mai tor ba du tar UPSC dadi kasu lana kasu piramo ko aduduna si chumadam ni legal framework ni
modern census in India is conducted under the legal framework of the Census of India. Legal framework ni constitutional framework ni haram amam da landui ni kai na gadi yan hama census se kadoba akoina yan hama census se akogi 1951 ko 1951 na tawgi bani independence phangaba matung da ko aduga adudana masi jedum chumne na lai ko aduga ek ki census ki bai se ek amagi makha da su tawri ni constitutional body na te adu su khungsalo sigi statement chumani. The Office of the Registrar General and the Census Commission of India function under the Ministry of Statistics Program and Implementation. Ko Ministry of Statistics degi program implementation ay nga sa haisa ministry dani ko ay mga sa haisa ministry dani ministry masigi ministry sigi makha da census lay hamni masigi ministry sina ko ki national kari ko ki mayama atopa census na tabay tari ko atopa census maruay na census din na tre census na taba atopa survey ko din magsi ayama mo na kan haidi mo na tawi ba kamra Ministry of Statistics and Program Implementation ko da mo na IIP ga tawo da mo na ni ko adegi inflation gi ka tawo mayam da mo na ni ko adubu ay ko gi ka maruay na census ki di mana tawdi census ki di kana tawdi census ki di ko na kana tawdi har kana Ministry of Home Affairs na tawi ko Ministry of Home Affairs na tawi si mo kansalo ko Ministry of Home Affairs na tawi sa census city kana tawi Ministry of Home Affairs na tawi Ministry of Statistics and Program Implementation na tawdi masi jun exception na ni ko hayeng lani adu na statement se tu only ko right answer se tu only katani ko si mo kansalo adu ma sidegi dong khang mga mani ai ni kari khang maya ba ko next bawo mo yeng si US si jo kana front page dong khang mani ko US moves 12.5 tariff for forced labor on India mut sadi thamjan bai ni ko forced labor har tara ga di koi India di forced labor se dom I think forced labor hai se akoi India di thingi ko forced labor se dom aduga on India 53 and other nation India ga luina na 53 other nation da kadoge har kan da USA na kadoge har kan da ko moi 54 countries da ko 54 countries kada na te atopa 6 countries sama su yawi ko 6 countries including European Union yauna moina sidana 10% thami mana ko duga sidana 54 countries sidana 12.5% thami ko tariff ni ko thami se different types of tariffs adada sida thami sida 12.5 maru oina koi India na thami se kaina har kana koi forced labor tawraga thapak tawrapa ai tare forced labor tawraga uthorapa poto goods na traga services to madu do import tawraba karaida import tawraba US and import tawraba adu tara gadi masigi 12.5% se tariff oina thamani sini ba hai ko US 12.5% tariff se thamgani sini USA da adu daida USA na sigi forced labor se kamaina define tawge har kana masigi forced labor se kamaina define tawge har kana koi Section 301 of the USA Trade Act na ko Section 301 of the USA Trade Act na male adu ki matung ina thamai ni ko mogi act ki matung ina thamjar ini ko adu daida India na hais na kaino har kan India na hais se akoi ki trade ta akoi ki forced labor se kana na define tawi har kan da International Labor Organization na define tawi ko ai forced labor hais se kaino hai define tawi but USA di madu chana di India kan International Labor Organization ILO is ai khangdi ko akoi na khangdi kaino Section 301 of the USA ki mogi act se katang khangi sini ko aduduna akoi ki ek matung ina tawgadabani akoi ki ek matung ina forced labor as define tawi aduduna noi forced labor gi kai haini forced labor gi mai kano do rules and regulation do inde aduduna noi sigi tarif thambani sine adudaida masi masmaina tarif thamak bai se kaino tarif thamak bai se maru ina taseina tarif thamak bai se tarif sai se koi gi tax ni ko tax karai da thamba imports da thamba tax ni ko tarif sai se kaina ba imports da imina koi country amana USA ga India ga harasi India na USA na pot mango import tawba matamda mango da thamapa tariff se ado tariff se makal ani thona khaido eba ko direct tariff ai ba direct tariff ai se na koi gi kudamina India na USA da koi gi mango se yole na kala se ba ko mango se yole na kala se mango yo matam sida USA da su mango fangi ba ko mango se fangi USA da phangba mango se na 50 rupees pi kala se India da phangba mango se na 20 rupees pi na kala se ba ado taragadi USA da phangba mango puthoiba farmers sin se mango se dagi import of salata taragadi lupa kun biba import of salata taragadi mango lupa yang bi se sit USA da shit la roi ko adu duna tarif ma thamjale kari tarif India dagi proper mango sin se 20 plus kari lupa kun tra ma hapsalaga ko lupa kun tra ma hapsalaga lupa yang khai yon da India gi mango sin se ai na tarif ma thamjale masi sibo ko na direct tarif ka kari ko ba direct tarif ka ba habadi direct ko gi farmers sin sibo ko gi adi mapalom dagi pusala pot sing sina aikoi gi isagi market che thugai gi dana bagi dama ta aikoi gi market che kanjana bagi dama mapan dagi pusala pot che tang yon base masi dai sa tang khali ba pot che kari no har gadi direct tariff ka ba but tawada bu apaina import oi ba pot che kari gumba aikoi gi kari indirect kai tare indirect or habidi kudam ina sigi non ko adi non tariff barriers ai tare non tariff barriers ka thamjala kudam har kan da non tariff barriers they are environment kan na bagi dama ta ai kano dagi mango pusala ko se nang na pusala ba mango se kai ko organic oi da tare gadi
organic ꯑꯣꯏꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯛꯁ ꯍꯥꯞꯀꯗꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯣꯏꯁꯦ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯏꯕ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯁꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯑꯦꯟ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖꯀꯤ ꯔꯨꯜ ꯑꯦꯟ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯏꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯏꯟꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯤꯡꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯅꯟ ꯇꯥꯔꯤꯐ ꯕꯥꯔꯤꯌꯔ ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁꯅ ꯊꯤꯡꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯅꯟ ꯇꯥꯔꯤꯐ ꯕꯥꯔꯤꯌꯔꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯦꯛꯁꯅ ꯊꯤꯡꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯔꯨꯜ ꯑꯦꯟ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯛꯇꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯊꯤꯡꯕꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯟ ꯇꯥꯔꯤꯐ ꯕꯥꯔꯤꯌꯔ ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯅꯟ ꯇꯥꯔꯤꯐ ꯕꯥꯔꯤꯌꯔꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯅꯟ ꯇꯥꯔꯤꯐ ꯕꯥꯔꯤꯌꯔꯁꯤꯗ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯐꯣꯔꯁ ꯂꯦꯕꯔꯗꯨꯁꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯐꯣꯔꯁ ꯂꯦꯕꯔꯗꯒꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯦꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯧꯕ ꯃꯃꯜꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯡꯅ ꯂꯧꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯔꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯟ ꯇꯥꯔꯤꯐ ꯕꯥꯔꯤꯌꯔꯁ ꯀꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ 301 ꯑꯣꯐ ꯗ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯦꯛ 1974 ꯁꯦ ꯅꯟ ꯇꯥꯔꯤꯐ ꯕꯥꯔꯤꯌꯔꯅꯦꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯅꯟ ꯇꯥꯔꯤꯐ ꯕꯥꯔꯤꯌꯔꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯇꯥꯔꯤꯐꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯔꯛꯑꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ 12.5% ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯇꯥꯔꯤꯐꯅꯦꯕ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯄꯩꯁꯥꯔꯣꯝꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯤꯅꯦꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯐꯣꯔꯁ ꯂꯦꯕꯔ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯔꯨꯜ ꯑꯦꯟ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯏꯟꯗꯕꯒꯤ ꯅꯟ ꯇꯥꯔꯤꯐ ꯕꯥꯔꯤꯌꯔꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯐꯪꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯤꯐ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯣꯜꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯣꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯇꯥꯔꯤꯐ ꯄꯤꯔꯒ ꯌꯣꯜꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯇꯥꯔꯤꯐ ꯄꯤꯔꯒ ꯌꯣꯜꯍꯟꯕ ꯅꯟ ꯇꯥꯔꯤꯐ ꯕꯥꯔꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯊꯤꯡꯉꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯈꯪꯕ ꯐꯣꯔꯁ ꯂꯦꯕꯔꯗ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯊꯤꯡꯕ ꯌꯣꯜꯂꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯊꯤꯡꯉꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯕꯠ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯅ ꯇꯣꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯥꯔꯤꯐ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯒ ꯌꯣꯜꯍꯟꯕꯩ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯧꯋꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯁꯤꯗ ꯈꯔꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯕꯠ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯌꯨ ꯄꯤ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯒꯤꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯨꯒꯨꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯝꯅꯤꯀꯣ ꯕꯠ ꯅꯟ ꯇꯥꯔꯤꯐ ꯕꯥꯔꯤꯌꯔꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯈꯪꯅꯩꯅꯁꯤ with reference to global trade which of the following best describe the term non tariff barriers ꯁꯤ mayamna adum khangamani post tawraga adum kano tawge khonggesu yai ko regulatory administrative or quantitative measure that restrict import without directly applying a tax must be se oirani ko yengase atokpa editorial on the last editorial sisina editor masana ibiduni ko editor masana iba matamda right to be forgotten na ma yawi right to be forgotten haise akoi kano gida long time ko right to be forgotten must be set against the public interest ko is preserving the record ha ko preserving the record haise kaino hara kana koi any koi case ama supreme court na traga kano da case ama koi na supreme court na traga high court ta pass tawre na khala seba or maje ekoi haidi criminal case ama lere criminal case to magi justice fangbara na traga fangdabra na traga any case ama sathaba matamda digital record thamiba digital record thambase kaino ga hara kana digital record se dum thami ko digital record se preserve tawgadra tawroi da habdi question lakone preserve tawgadabani haba kangu ama preserve tawroidabani haba kangu ama haidi preserve tawgadabani habsina article number 21 gi matungina di preserve tawroidabani ba magi privacy haba ma leidana article number 21 gi matungina right to privacy haba ma lei privacy gi matungina ai gi case ki data file do kadoma ai je case to the sense to senadana ai je case ki file do da yauro gadom leitara gi ai gi min se scope manatra haidi kana to digital record adum leiduni google search ta ai gi min se thok toine ba kano gi court bra le case na traga adu any case ama da ko adu digital record se karigumba ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯖꯁꯇꯤꯁꯁꯦ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯈꯪꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯄꯟ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯉꯥꯏꯈꯣꯀꯣ ꯋꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯑꯣꯐ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯄꯟ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯣꯄꯟ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯅꯝꯕꯔ 19(1)(a) ꯀꯣ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯆꯇꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯁꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯅꯝꯕर 21 ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯁꯦ ꯃꯥꯡꯍꯟꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ right to be forgotten right to be forgotten sorry ada digital record privacy ki ma aduga digital record se thamgadabani online adum thamgadabani digitally oina thamgadabani natre haragana digital resource se ai data sing se forgotten hongiba haidi ai personal data sing se manghangiba sisima adu taragadi ani sigi manung sida ani se leibani na ma haisi ko editor na hairi se problem se kaino haraganda ani se kogi manghangiba ama aduga kagi kai haini digital record oina thamhoba ama ani mak se haidi ani mak sida adjust tawdini sin adjust tawdini ko hairi se government na kamaina adjust tawdino or kari no la di se kari da aram di nuai taba legi haragadi kogi khudamana harise ai digital record se adum digital data oina digital permanence haide ai digital data se sumang mang de bidaliba khudamana ai information se once online dama yaw retire gadum yaw ragani ba ko asi se adum problem oye ko haidi kaksa pinyam le to google search adum phanga thamba leiba ko yaw ragadi dum leiba ko adigi fragmented content sai tare kogi google search to matam da kogi tholei ba data se
ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯗꯦꯇꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯗꯦꯇꯥ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯔꯥꯡ ꯑꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯜ ꯂꯥꯁꯇ ꯀꯔꯤ ꯀꯟꯀ꯭ꯂꯨꯖꯟꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯥꯈꯤꯒꯦ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯍꯧꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯧꯕꯗ ꯂꯥꯟꯈꯤꯕꯒꯤ ꯈꯣꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠꯅꯦꯁ ꯒꯦꯞ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯏꯟꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠꯅꯦꯁ ꯒꯦꯞ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯅ ꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯅ ꯐꯣꯡꯕꯁꯤꯗꯕꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯣꯝ ꯄꯣꯈꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯕꯣꯝ ꯄꯣꯈꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯐꯣꯡꯉꯝꯃꯅꯤ ꯕꯣꯝ ꯄꯣꯈꯥꯏꯕ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯐꯪꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯖꯁꯇꯤꯁꯇꯣ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯤ ꯆꯍꯤ 15 ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯏꯟꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠꯅꯦꯁꯀꯤ ꯒꯦꯞ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯤꯗꯨꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯁꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯁꯤꯁꯦ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯀꯣ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯣꯛꯍꯟꯒ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯔꯦꯃꯤꯗꯤꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯔꯦꯃꯤꯗꯤꯁꯇꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯔꯦꯃꯤꯗꯤꯁꯇ ꯀꯔꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣ ꯗꯤ ꯏꯟꯗꯦꯛꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯃꯤꯡꯗ ꯐꯣꯡꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯇꯣꯝꯕꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯛꯁꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯋꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯀꯦꯁꯇꯣ ꯀꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯥꯒꯤ ꯔꯥꯏ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯤꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯄꯔꯃꯤꯅꯦꯟꯁꯨ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯀꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯨꯁꯨ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯔꯅꯤꯀꯣ ꯗꯤ ꯏꯟꯗꯦꯛꯁꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯇꯥꯕꯦꯁ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯗꯦꯇꯥꯕꯦꯁ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯗꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯒꯃꯦꯟꯇꯦꯠ ꯀꯟꯇꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯨꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯕꯁꯦ ꯅꯨꯄꯤꯗꯣ ꯅꯨꯄꯥꯗꯣ ꯂꯥꯜꯂꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯂꯥꯜꯂꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯖꯁꯇꯤꯁꯇꯣ ꯀꯅꯥꯗ ꯐꯪꯉꯤ ꯀꯔꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗꯨꯐꯥꯎ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯔꯥꯏ ꯑꯃ ꯇꯥꯏꯗꯅꯀꯣ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯔꯥꯏꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕꯁꯦ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨꯁꯨ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯅ ꯈꯔ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯑꯝꯕꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯥꯅꯨꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯥꯅꯨꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯊꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯤꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯥꯅꯨꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯁꯦ ꯃꯥꯡꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯑꯁ ꯅꯪꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏቬꯁꯤꯁꯦ ꯉꯥꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯃꯥꯡꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯥꯅꯨꯟꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇꯗꯤ ꯐꯪꯕꯒꯨꯝꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯋꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯀꯣ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯥꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏቬꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏቬꯁꯤ ꯄꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯤ ꯄꯨꯇꯥꯁꯥꯃꯤ ꯀꯣ ꯄꯨꯇꯥꯁꯥꯃꯤ ꯀꯦꯁ 2017ꯒꯤꯁꯤꯁꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯒꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯕꯤ ꯐꯣꯔꯒꯣꯇꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯕꯤ ꯐꯣꯔꯒꯣꯇꯟ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ 2024 ꯑꯗꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯑꯣꯟ ꯃꯦ 29 ꯀꯟꯁꯔꯅꯤꯡ ꯗ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯐꯣꯔꯒꯣꯇꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯁ ꯇꯥꯈꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯩꯈꯥꯗ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯌꯥꯏꯕꯀꯣ ꯃꯦꯟꯁꯇ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯋꯤꯠ ꯔꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯇꯨ ꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯔꯤ ꯗ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯄꯟ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯟ ꯖꯁꯇꯤꯁꯇꯣ ꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯄꯟ ꯖꯁꯇꯤꯁꯇꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯐꯪꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁꯀꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯀꯦꯁ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯁꯦ ꯐꯪꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯣ ꯑꯦꯂꯣꯋꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯃꯦꯗꯤꯌꯦꯁꯟ ꯀꯣ ꯑꯦꯂꯣꯋꯤꯡ ꯀꯔꯤ open justice की matang higher kano allowing private mediation over public hearing to speed up the dispute resolution ko private mediation over public hearing adagi keeping the judicial records and court proceeding fully open to public views and scrutiny sisu ko adagi giving equal weight to international treaties during domestic dispute karam machum doino sisini ko adi atai sing sidi sigi kanu sika sanatre keeping judicial record and court proceeding fully open to public views and scrutiny has ko adagi mo sida mi question number 2 dana kam consider the following statement regarding the right to be forgotten say it is explicitly codified as a separate statutory right under the original provision of Information Technology Act 2000. Information Technology Act hapte ko ay nasuka so hayo ni Delhi High Court na ngarang na handa pass ko ngai di ba chay ama ning sing mamang sa ko aduna 2000 palakwa matan na Information Technology Act hapa hay sa hap cha hapoy ko Information Technology da sigo mas hap tara gadi suka medik Act to sawra ni na masisiman lale ko the Supreme Court recognized it as a facet to the privacy right to privacy under Article 21 case Butasami case sis medik chumi ko yan tina the right given gives individual an absolute entitlement to an absolute entitlement to permanent legal findings and judiciary reasoning from public archives. Public archives tagi masisina kadog har kanda kogi pula puna mutha pai tare absolute entitlement to permanently delete legal findings and judicial reasoning from public archives. Public archives tagi pula puna mutha pa ko sisu chumi ko hadi individual sama na mutha ningi hai tare gadi mutha palu ya dini ko adu public archives adu mana says the right gives individual an absolutely oidi ba mutha pa yada ba kang ku yar kani ba absolute ko pa palam tare gadi dum lan dini ko se anu na tu ungi ko hadi any act natraga any right absolute amata oidi ko adu dum su khango ko yare ko sinma adagi article amam yeng se article ani se yarani article amam yeng se after Maoist the next battle is for Adivasi trust ko Adivasi sing sigi cha da thakaba mogi awa ba poverty kanna ba gidamata mogi lam thum manghal tahala pode si na maram ora kana Maoist tholaki bani Adivasi sing sigi Maoist tholaki bani Maoist sing se kusik kari mamang Amit Shah na kai haigi Amit Shah na kogi आदिवासी सिंह माओइस्ट से जुन जुलाई मई जुन 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 नते नते जुन 2025 की जुन दरा ama माओइस्ट सिंह की मागी लोइने हाबदो sorry मार्च ने
ko March ki 31 2026 since yare ko sida su yare March 31 2026 da Maoist free oire na India se lauthokrabni ba adudana Maoist ki kano sidi control tawre but tabata po ai la isi kaino Adivasis kangku singi Adivasis ki problem sing se shop tawba sini maru aina koi hosik tawdu se home minister dingi kari karana hosik taw ni na tawris ba hosik Adivasis ki problem sing se kari lege habdo yeng se ba problem budi ama lei ko habdi ko ni maru aina mana se pan ba hai kan ko se pan ba ko gi to dahir se jal kari jal jungle jamin ko water forest and land sida sida problem am lei ko adi magi welfare scheme sing se implement or ko matam sida problem am lei ba aduna problem sing se masiki problem sing se hana kano to ba ma changi ba ko ana mana sida khara pan ba hai tari ko khara pan ba da ka to har kan da ko gi mal tama makak mana pan ko mal ko masi se kaino har ga di koina ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯐꯤꯐ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯋꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯅꯗꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝ ꯄꯥꯝꯗꯗꯣ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯗꯣꯏꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯐꯣꯔꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯄꯥꯝ ꯄꯥꯝꯗ ꯐꯣꯡꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯐꯣꯔꯁ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥꯁꯦ ꯐꯣꯔꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯈꯨꯠꯆꯥꯕꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯈꯔꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯣꯔꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯝ ꯈꯟꯗꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯡꯖꯅꯕꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯁꯥꯅ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯄꯦꯁꯥꯁꯦ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯂꯩ ꯄꯟꯆꯥꯌꯦꯠꯀꯤ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩ ꯄꯟꯆꯥꯌꯦꯠ kari panchayat extension to schedule area 8 habini ko 1996 schedule area se kaino schedule area se fifth schedule ki area sing da kado ba pesa hadi panchayat se extend tawba masi se koi kado pesa se phajana implement tawda hai dani ko phajana implement pesa implementation se phajana implement tawda ba ko adigi amuk next amuk kado ha kanda koi consent logada base gram sabha ki de ko consent logada ngasai do haijo consent logada base consultation do onthok pai tani consultation da khudamaina akoi tribal area da lebadadi koi tribal area da mining ama tawge na chaga koi industry ama sage road ama sage haragadi tribal area sai ayaba kulak bagi ayaba madu yamra yada braina consent oina logada bani asema gedi ko hojikti ka doranga haraganda consent ni mota kari na consultation tanaramba ko tanaramba didi yadre tanaram sai tanaram me ay khudak na pura sajan di basu yai consent lobra haragadi consent pira e man pira gadi sare pira gadi sare adu maina saba na ko consent lobana ta man doris ka to haraganda tanaram adi tanaram me tang haiba ko aduda adi hojikti consent si mo consent to consultation on thori ko adudana problem se yamna chawba adi problem adivasi gi mayok to ina welfare scheme yam ma ko me torpa adu me aduna national sing adigi maoist sing se mo halak su yari ko adudana aikoina sesa kari tawba ta ko kari tawba ta mana sesa hari se ko gi upholding and strengthening constitutional guarantees ko mas haidi constitutional guarantees hai tarige ngasagi pesa ekumba adugumba do fazana chalaiba implementation fazana tawba ko adugumba ma tawba ma yam fazana changi habini ko ma haini se ko adivasi sing se habidi ko gi democracy na makal ani khak nei democracy da adoba formal democracy haba ma formal democracy se mayam tanaba bo thadana ba adugumba formal democracy ko aduga substantive democracy haba ma substantive democracy di practical democracy dani ko substantive democracy di practical democracy dani habidi participation da focus to mai tare participation da ko sumna ka ki bo thadana ba bo ga election tawraga adu power people sinaba adu to ba da to majority adu da gina ta party me am participate to mai tare adu dum changi ba aduna formal democracy su changi ko adu ga substantive democracy su changi ba habidi participation to hon ba su changi ba adu duna hai se kai ka da har ka da adivasi sing ki trust se phangna ba gi da ma ta ikoina ka da ba substantive democracy su la an ba ma changi ba kanada adivasi sing si ko question hum khak aina piri question hum jeng si ko pesa ek ki matang da ma hai se kai no pesa ek extend the provision of article 9 of the constitution to the fifth schedule area pesa ek se extend the provision of part 9 ki of the constitution to the fifth schedule of area si jama chumi ko every gram sabha under the pesa is competent to safeguard and preserve the traditional custom of the people si chumi the recommendation of the gram sabha are mandatory for granting prospective licensing of mining minor ni ko mesi major haina on thoga UPSC da hangba yawrab ni ko major haina on thoga major haina ga di lani ko minor ga da ko minor minerals in the schedule areas mesi chumi ko adu da all of them ko power to declare the area in the schedule area da kogi power to declare an area of schedule area ni na law ko se fifth schedule makha da kanai governor of the respective state nahi ko governor ne budi administration da kra adum lai adu governor ni na tre parliament of India no parliament na tawba yadi ko schedule area da di government na executive na tawba ka tamana ni parliament se di executive lo yawi na ko adagi president of India
ko president yes ko president ta wadam ni ko sidi adagi ministry of tribal affairs no ko adi ministry of tribal affairs na to busya de president na ta wadam ni ko question number 3 da consider the following statement regarding the administration of fifth schedule ki fifth schedule area se administration kana kana tawi the governor of the state with the schedule area submitted an annual report to the president regarding administration annual report ma submit wadam ni chumi to tribal areas and the tribes advisory council must be established in every state having schedule area consisting of not more than 20 members tribal must be established in every state didn't take on schedule areas consisting of not more than 20 members okay schedule area every state having schedule area ni ay kasi kaya si sumsu chumi ko ani mang chumi to not more than 20 member ki hen ba yada ko tribal advisory council linga dam ni chumi ko si linga dam ni ditara ni pot 1 and C 1 and 2 ko yani ko question sinse post order raga noi khunjage su ai ko kasi kaide is should to disable the new normal kasu important oi badina te bata bata ko gi ka to hara kanda ko gi operation langda ai na ko si operation langda se hapetang noi SSC thaba kan ko ni singo operation langda se kaino hara gadi ko gi state police na ko hadi ko gi 2017 dengina 2025 awda 16,000 hena ko encounter operation tawe ko aduga 97% of the case di ka hara kanda no mai makong da kapa oina ya batawe no mai makong da kapa hadi dare kapa na taba adu makong da kapa sina hojiki justice delivery system oira bra sini ma question se editorial haise should to disable hadi makong da kapa se masi je anoba norm hojiki police ki anoba rule oira bra norm oira bra haibin ko adu tasema ki operation lang da haise kaino hadi operation lang da operation lem haibin ko hadi operation yamna phajadaba haibin ko mas lesta man haning se kaino hara kanda kogi policing met police na tawba method ama kani Uttar Pradesh ta 2017 dagi ko masi sina ka hara kanda kogi criminals se phara ga makhong na nomina ka pani ko makhong na nomina ka pani phara ga makhong na nomina punishment se kogi sub judicial ha ba tare ko outside judiciary ki wang da pi ba punishment ama oi mai tare adu na justice se taseng criminal to justice judiciary na punishment pi traga su direct kogi police na oi direct pi bi mo ni ko du ni ko operation lang da se Uttar Pradesh kini so masi sina just nang sing tu se kaino hara kanda hojik section makong ka pasiam extrajudicial extra procedural punishment amo oina hengal e ko habedi 80% of the case makong ka pagi am case oina loina maktawe ko pharaga duduni ko aduduna sini hai tare ko policing sina adu masi se chumra hara gadi lali ko chum de hadi ko gi kanu gi matu ina di lali ko tasem gi ora gadi lo gi matu ina di lali ni hadi lo me ama mali magi masi yada bagi kudamai na sida hari se ko Union Civil Liberties and State of Maharashtra Supreme Court na kato hara kanda police na tumana tawba se hadi police encounter any encounter police ki any encounter ko dimang se individual na thikata dam ni ka habagi rai ka lai ko Supreme Court ki but adu adu sana dre ko sik tawri se ndu na hujikti makong ka pasan hina hadi kanu henkala ko haidare ko ndu ko kaini ko teno benati next mo yung climate research being held back by the local instrumentation si local instrumentation se andak yamna kana thole eco local instrumentation habadi kaino hara gadi ko gi India ki kuju khalai domestic sari ba kanggo sing se domestic ka domestic instrument hai tare instrument making hai tare instrument making companies sing se yamna lai ta bai tare sunglai bu lai de ya sunglai bu lai de ngarang data form dam sunglai lai de ko gi climate change se on na ba kuju kulai me ama tarka lai kuju kulai me am se ko gi ka ha ka India dam ta sa de ba mapan di kusula pa ngata mapan di kusula ni na ka dore akoi kuju kulai ama rain on na ba kuju kulai ama lai ne kala se na traga monsoon on na ba kuju kulai ama lai ne kala se manung da kari no sari do kari no magi weakness na kari no magi power na kari no khangdram ni na ka do ha ka on ma matam da ko na data se on ma matam da fatta ba data puturani fatta ba data puturok tara ga di fatta ba data puturok tara ga di fatta ba analysis to lai tara ga di government ki su ka dore fatta ba policy program la fatta ba policy program la tara ga di akoi government ki mangsa ba me mo idana adu ni ko hadi local instrumentation hai tara akoi gi gap ma India ki biggest gap ma lai ko local instrumentation is na ko ado akoi gi adi akoi India de ki IIT de ki puturok pa instruments ki su ka dore har kanda puturoi ba instruments se phajana su sagat pi de madu do phajana sagat na ko tane large industry me ama da putok na ko tane taw su taw ngam de ko adu na ka dog har kanda India da problem ma chaw ma mai nei ko adu na policy program se ko si sima lai ne important ka hai na di oide ko adu na to kano taw de ai question nai na address gi cabinet give its note for the new highway in Odisha da cabinet na new highway amagi pole kano samgi sangam gi kano taw ko adu da mana se sa sigi sariba sigi potse ase magi ni koina HAM ai na ko amalai HAM na HAM ai na ko HAM hai se kaino har kanda koina hybrid ko hybrid annuity model hai ni ko model kui dikhat thi re so bi ya de ai se da khuloi da be ni ko masi se koina PPP model ni ko
public private partnership model की मखादा लागतोनी को HAM से मसी से करी तौगे हारा कांदा कोइना गवर्नमेंट की साइड की गवर्नमेंट की शेयर सिना 40% ओदिबो को अदुगा private की शेयर सिना कोगी 60% ओदिबो को मसी की मॉडल से तौबा पोटनी मसी की हार नेशनल हाईवे साबगी को तौबा इसी को अदुगा सिगी मतंग से कोइना स्कीम अमा सु खंजन याय करी करी हारा कांदा कोगी PM को गति शक्ति नेशनल मास्टर master plan masi sina koigi department koigi central ki ministry me amam 16 ministry ko ministry me amam ministry 16 ministry sing se kadoba 16 ministry sing se koigi mari ai cooperate tong han bai tare ko cooperate tong han se kari da no cooperate tong han du se koigi lamben thong sabada GIS sisinari haraga koigi mapping tawada ko GIS mapping tawada amana sabada amana thingakana bagi damakta ko ministry me am sing se amaga amaga paw paw function tong bagi damakta PM gati sakti national master plan sisi tawiba adu du su sidagi coastal plan sing kapam tam sida yawi adu duna aina hape palamani ko next cabinet approved 10,000 crore ATF price stabilization fund sigi ATF price stabilization fund ai kaino si kata kai harange ATF habidi kaino ATF ko ATF ai se kaino haranga koi gi air koi gi air gi koi gi field ni ko adi koi gi air transfer field ni ko adi koi gi aeroplane da happy ba field ni ko jet field hai tani ko jet field ni jet field se koina masi si stabilization tawna bagi damakta koi gi jet field se huju yong ko si dai jo kadore crude oil price surged by 310 to fresh record high of 9,260 9,000 ga yogre ko air for fuel kano aircraft fuel se aduna paisa se schematic hingatle aduna akogi aircraft ta happy ba fuel se masi jing se ase bagi stabilize tawna bagi damakta stabilize ko stabilize tawna bagi damakta akoina government na fund ma ka pi ba ko fund ma ka ko sigi fund ma ka ado sigi fund se kamaina wa tawi habse sigi matang da ai haisara ki ko ATF stabilize fund ase kudamana akogi ATF se akogi aeroplane jing se thonai ba fuel se bedo hara kanda कोई 9,000 पीडी ने कल से बहुत 9,000 पीडी ने कल से 9,000 से इसी ATF fuel से ने ATF fuel ने कल से को एयरप्लेन की fuel से बहुत 9,000 पीडी का थाउ बिबा एयरपोर्ट की एयरप्लेन पाइप की fuel से अकोइना काइगोंबा सिदे की डिपेंड आउट से काइनो कोई बारा फेयर आई तारे को एयरप्लेन से सी कितन का मतलब दा एयरपोर्ट की फेयर से हेंगला कदोनी भाबी 9,000 से कोइना 10,000 11,000 पीडी मतलब दा आई दी आकोने एयरप्लेन पाइप की टिकट का मतलब पैसा तांकला कदोनी को बट गवर्नमेंट मदु ताकत तो पाम दी गवर्नमेंट मदु ताकत तो पाम दी अदुना करिगोंबा अखोगी सी से हुजु मिडल ईस्ट अखोई कन्ना वार तौना कोतना तौना मतलब सिदा अखोगी फिल से हेंगले से 9,000 लेम बदे कोनी 11,000 12,000 हेंगले से अदु तारगे फेयर दे हेंगला पा थोक्ट्रा फेयर दे हेंगते को 12,000 हेंगा के मतलब फेयर दे हेंगा 3 से कगिन हारगा सी स्टेबलाइजेशन फंड ना गवर्नमेंट ना पी गवर्नमेंट ना सी स्टेबलाइजेशन फंड को सी स्टेबलाइजेशन फंड सिने मानस दा कैबिनेट approved 10,000 crore सी 10,000 crore सिने बा स्टेबलाइजेशन फंड हाइसे को स्टेबलाइजेशन फंड मा पिरा कने स्टेबलाइजेशन फंड सिना पी बिसना का दोगा कना सी 12,000 योगी बसे प्राइस ATF से प्राइस फिल प्राइस से थाउ ममन से 12,000 योगी से 9,000 दम बिहन दोनी स्टेबलाइजेशन फंड सिना सिदगी पैसा से लौदोनी कनाना सी स्टेबलाइजेशन फंड से गवर्नमेंट ना कनादा पी दोबा सिदे से हाइसे को गवर्नमेंट ना कनादा पी कनादा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ता पी दोनी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ता OMC दा को OMC दा पी दोनी OMC ता को OMC ता पुरा कंपनी दा पी कनो दा ATF से कनो कना एरोप्लेन पाइबा कांगु हुजिंग सिंग एरोप्लेन पाइबा एयर इंडिया गुम्बा डोमेस्टिक पाइबा इंडिगो गुम्बा अदुगुम्बा मयाम सिंग दोनी को एयर इंडिया गुम्बा इंडिगो गुम्बा अदुगुम्बा मयाम सिंग मोइना फुल से लैदोनी फुल से लैबा मतम सिदा OMC दगी लैदोनी OMC दगी लैबसे 9,000 दम लैदोनी कने OMC ना कदोरे सिगी 10,000 crore से फंगे को सिगी 10,000 crore से गवर्नमेंट की पैसा नहीं देना को गवर्नमेंट ना तौदी से गवर्नमेंट पैसा दी गवर्नमेंट पैसा मांगजदा गवर्नमेंट की पैसा है से कनो गवर्नमेंट पैसा से कोइना टैक्स पी गिबना ड्रॉप पीपल ना पी गिबना ड्रॉप पीपल ना पी गिबना ड्रॉप गवर्नमेंट पैसा से गवर्नमेंट ना पीपल ना टैक्स तारा पी गिबना ड्रॉप गवर्नमेंट दा अदि तारा गदी सिगी एयरपोर्ट फेयर से जो कोइना पीपल ना तोंग ना ड्रॉप अदि तारा गदी सिदा पैसा पी बई मथौ तादेबा ताकनी ताका चनो एयरपोर्ट फेयर दम ताकला से है नी ना पी दो चमाने पीपल ना पी दो चमाने पीपल ना टैक्स तारा पी देनी गवर्नमेंट ना पी देनी स्टेबलाइजेशन फंड अदो स्टेबलाइजेशन फंड हाइबगी मरम मसु लेब स्टेबलाइजेशन फंड हाइबगी मरम दि कइनो हारा कादन सागी सिगी स्टेबलाइजेशन फंड कइगुम्बा सिगी 9,000 से सागी स्टेबलाइजेशन फंड से कोइने सिदा 10,000 crore माना सिदा क्या हाचले 3,000 हाचंद्रा स्टेबलाइजेशन फंड सिदगी 3,000 प्लस तोगिदा सिगी 3,000 प्लस तोग तोरगा हाचंग एग्जांपल लेम नमना मांग खम एयरपोर्ट फ्यूल प्राइस से 9,000 और बदगी करिगुम्बा माजे 6,000 द ओन गरे खलसे 6,000 से 6,000 द ओल लगसु ATF से 9,000 दम पीगनी फुल प्राइस 9,000 दम पीगनी
fear price handaroi fear je dum lep tabi constant dum laini thau maman handarasu fear price dum laini ba thau maman hengalasu fear price adum laini ba abdi kano airport ki airplane pai ki paisa je hengat khodo khodo hengat tarasu full price tarasu hengaloi hengalasu taroi tara pa matam da ko 3000 jeng 3000 ama tongja 3000 jeng ngasai stabilization fan dum chakaduni ngasai stabilization fan jidagi lothu sina gibedo adu do amo hanjanna ba sidai da honna duni ba du dana adi praja miyam da show anda ba government ki tax ki paisa de ki show anda ba adu guma fan oi bengi ne stabilization fan nan hai ko stabilization fan ko khang ko adu stabilization fan ai kai ne ba ngasai airport ki fuel price ke do ba ngasai yamna fluctuate tawbado haidi henka henda tawbase masi je thingna bagi damakta raja miyam de so anda na bagi damakta haidi handara handara ba hengale na bagi kagi thamba phanni ko duduni mana 10000 harise na question da yengsi with reference to the new aviation turbine sorry inside do aviation turbine fuel having cost sorry I aviation turbine fuel aviation turbine fuel stabilization fund is a kaino sinima ma ko the budgetary support is directly disbursed to private and public airline private and public airline that is disbursed of the god this is wrong completely wrong asai OMC that disbursed of the high ko then OMC that then seasonal lale the fund is designed to act as a self-sustaining revolving fund to be recovered with international price moderate ko season chumi ko hadi international price na kari ko handar ko madam da masagi sigi fund jam kong ka tuini it covers both domestic and international operation of scheduled carrier of India chumi ko siso hadi mapanda chenba kanu to law dine to na pi ta ni ko sila sila si pause ka important oide sila sila si cover ni nungai no ite habira mo aduga loy ko tabi ta ga comment section da matung so hapat na bayin mata hadi comment bibira mo nungai no ite abdo sige sila sila thank you so much have a great day